Right, Motageri wa Meru TV mbetegere twithirwo tugitonya kirenkatheti cietu rukiri rona narua na ngono kana rugono rurwa rumuriki na njira inene sana rugono rurwa rumuriki na njira inene sana ni rugono rwa kuthurwo gwa popu o mweru ni rugono rwa kuthurwo gwa popu o mweru kanisa ya katoliki ni rikite na kwigwatira popu wa 267 kanisa ya katoliki ni rikite na kwigwatira popu wa 200 kana 267th pontiff oreo kumenyekana ta Pope Leo alimenyekana ta Pope Leo Pope Leo adarikiri na kuthurwa ntuku yegoro na ara Vatican kagite na kare toi ya rangi ya white irarikiri na kumira kuringana na mutaratara jo kuthura Pope kana kuringana na njira ire itumayero kuthurwa cikithura Pope ni ati toi enjiro yaumira kagite na kare cardinal bara bako ringa kura ni kuonania batirete kaniri kana batathura Pope o mweru kagite na kare toi enjiro yadre kiumira ni kuonania batathura Pope o mweru lakini kagite na kare toi ya rangi ya white kagite na kare toi ya rangi ya white kaumira ni kuonania ndi cardinal bara bakurikena kuthura na ni ukurakalire ntuku yegoro mathaine jogoro ekiri mathaja Kenya kiri mathaja Kenya irare mathaine jogoro akue the mwana nusu nio barathiro bakiona toi yu ya rangi ya white nyuma ya mathaa 36 jakandi no baba kwethira bakiringa kura na nio baretekaniriria amwe na kuthura Pope Leo rito ria werongwa arimenyekana ta Cardinal Robert Francis Prevost rito ria werongwa arimenyekana ta Cardinal Robert Francis Prevost ende rito riawe arathurire riria gatumaira ta Pope araugire agatoa Pope Leo kuringana kanisa ya Katoliki kana kuringana kanisa ya Katoliki Pope arikio guthurwa neza wakanyaga kuthura rito riria akethirwa akiritumira rito riria aratumira au kabere jereje jawe jongwa akethirwa akijeka kando kidogo na kiri athirwa akithura rito ringerera agatumira ta Pope kou na ndero Cardinal Robert Francis Prevost akuthurwa ta Pope na arombere kuthirwa akithura rito Pope Leo niria akethirwa akiritumira ta Pope wa 267 wa ndegoro yonde ni mtumite ndegoro ya America rugono ruru abakarona karatasi ne kambere konde kinkatheti cio ijire ngatheti ya The Standard na ngatheti ya The Daily Nation china mbicha ya Pope o mweru orane Pope wa kanisa ya Katoliki nirugono kinyanda ne mitandao ruone kene kuthura rukitingatiro sana na nirugono tukarona na njira indaja karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano irugono tukarona na njira indaja karatasi ne gatuna na karatasi ne gatutano kirenkatheti ya The Standard rwegie Pope o mweru urorikitie na kuthurwa mbere tutegera mantu jegie Pope mbetegera tutegere ngono ingire ciandiki kirenkatheti yetu rukirwa narua ngatheti ya The Standard karatasi ne gatwire ntuku yegoro Rais William Ruto na ararekereria marito janto bara kwenda batongeria nkiama ya ithurano na mianka nayo atayo IEBC karatasi ne gatwire baruga Ruto nominates Ethekon as IEBC chair to serve for one 6-year term. Ruto na ndina arathurire mtu ukumenyekana mtu ukumenyekana Erastus Edung Ethekon kwithirwa agitongeria IEBC gwa kagita kangi ka miaka 6 kwa rais na rikite na kuthura mutongeria uju kuma county ya Turkana ojo no kwerekana no kethirwa agitongeria IEBC gwa kagita kau ka miaka 6 ejete irugono karona karatasi ne kau gatwire ndene ngatheti ya The Standard irugono karona karatasi ne gatwire ndene ngatheti na The Standard rwegie barabara thuriro ntuku egoro gakuthomera rugono ruru Rais William Ruto na chumiritie na kuthura Erastus Edung Ethekon ta mukariri giti umweru wa nkiama ya IEBC Rais ararekererie statement yeze ntuku egoro gukurukira mutongeria wa ritingugi tawe Felix Kosigei ara nominated mtu kumenyekana ta Erastus Edung Ethekon gutongeria IEBC kwa kagita ka miaka 6 iraniyo tamu imwe nkuruki ibarambere kuthira kinyaba kirekere marito ja commissioner batantatu ba IEBC commissioner omware menyekana ta Anne Njeri Derito kuma county ya Nyandarua
kwena Moses Alutalala Mukwana kuma kaunti ya Kakamega, Mary Karen Sorobite kuma kaunti ya Uasin Gishu, Hassan Nur Hassan kuma kaunti ya Mandera, Francis Odiambo Oduol kuma kaunti ya Kisumu, na Faima Arafat Abdalla kuma kaunti ya Lamu. Baba na baba kedra makameshi na batantatu baraba kedra bagitongero ne mukaririgete wayo urodhuri okumenyagata Erastus Edung Ethokon. Na ndije mamarito zaza kurekerwa kana kuthura ne Rais William Ruto na ndije kedra jagi kwekire mbunge nene ara mbunge na ndeye etere to kuthurwa ikija kurukia kana ige kurukia ntababa nikianda bakamberia nguge yao tamakamishina amona atongeria be IBC kumenya rugono nkuruki okethro kirona karatasi ne gatwire gatheti na The Standard o karatasi ne ko gatwire irugono rwegie mathiko kana urakurari kagintu kwegoro kagita na karamwire jo ari mujumba Kasipul Ogondo were ara joro ikitu na ara kuthikwa na ara kwao ukaro na rugondo karatasi ne gatwire au ndiguru marugane korare na kiriro ntukwegoro nyuma ya mwire jwa oro ari mujumba Kasipul Ogondo were kwethira jogi kwa nara anja yawe kurerekana magiri jantu barachumireti gwatera mwire jojo jora ikirwo na ndege monka ya strip ya Kabunde mathane jatha ithano charukiri kireniri garachumira kuma shiko bunge binana bia kaunti ya Mabe barabara tereta kuthira bakia mukira mwire jawere na convoy kana ngari chonde chithira chikiandamana kenda kujukia nara mushi jwawe bamwe barabara chumireti kuringana karatasi kagatwere bamwe bakari ibonekana kumwa kana kwa mujumbo oza marito kathumba kwe babara muitaga Pindira na gichonko retone energetic man kwe bamwe bakumwita Ogai Mamilambo kana peacemaker of the south kwe bange barauga urawere ugaga were milele na milele kwe marito jarane kana gutumika ntukwegoro agita kana para mokaira mwirizo awe jukureto ni ndege jero kedro jo terete gwita nambere na kuthikwa ko iro kono karona karatasi ne kauga twire karatasi ne gatudatu no manto jaujegie jakieba kana jegi ku ije karatasi gatudatu iro kono rogi oro are mutangazaji warendi komya ta Spice FM ni boy enen kadhiti to gwatana njara ya The Standard areme ta Edward Kwach urore kitena gututiga inyawe nara ikurari na misa ya kumulikana ireje kana na gichonko tarikwi mass na ale All Saints Cathedral mu munene John Nairobi ikaratasi ne gatatu ko noro ruru kurero Edward Kari Francis Kwach arari muandiki wa nteto na kurukiera atuma arari kirirendium na kurikono ne achore na family achore na colleagues bawe barambira kuthira bagichumire ndene kanicheje nikenda kuthithia micheje ya kumurikana ne arana ndi kuringana na ithe wa Kwachara are njanji retired njanji ajikana tarita Otieno Kwach ombeta kuga mwana wawe arari mwana mwega sana na kuruki mwana rendete gukena na aramwitari to the Don ko kona karatasi ne gatatu iri gonoroge kurikana ojo urare mutangazaji wakamemeka mweko manyata Spice FM Edward Kwach urorombeta gututiga kagitana karana ndi achore family na kinyari tinguge barabara itanene ngo barashemeni kwethira bakemurikana kiri maromba karatasi ne gatuna Cardinal Robert Prevost becomes the first American pontiff kuderwa ati Robert Francis Prevost nona nde popu wambira kuma ndegoro ya Amerika kuambiria ntuku ya igoro rogono kana karatasi ne gatuna na karatasi ne gatotano kuderwa magiriza anti barachumiria na St Peter's Square kwethira bagikungura kuthurwa kwa popu omweru ara popu ojo populio akuthurwa araumire na kurerekana nkethi ciawe cia mbere cirari peace be with you kana there ya mwathani kana there ni thiro iri na babwi ni orari nkethi yawe ya mbere agumira kiri antu bara bingi kana muinge joro jora chumirite naria kwethira jogetera popu omweru na nde pompojo akomba kwethira akajukia kanya kaurora popu Francis urora totigere popu Francis aumete ndegoro Argentina nawe popu omweru aumete ndegoro ya America ko rukono karona karatasi ne kauga tonam roege popuzo
ora kurekana ndanga tongeria Kristo bilioni emugatantabana bara bakurekana ne bakanisa ge katoliki bara kedrwa agitongeria bamwe ba atongeria kana marais bachumirite na kudra bake mwareria omone rais wa ndegoro ya America na repo pojo mete kurerekana rais Donald Trump kikaratasi kagatona rais Donald Trump na rombera kudra agikenera kuthurwa kwa popo mwero wa kuma ndegoro ya America na araugire it is a great honor for the country bobo ne kuringana na Donald Trump ntukwegoro nyuma ya popo kuthurwa kuma ndegoro iratongeretie arambere kuga iyo it is a great honor kire ndegoro ya America. Populio na iketa mawirana kathomba na nkuruki auga ageta na mbere augeta we can't turn back augeta ngogere chonde Pope Francis arare aguita bakethera bageta na mbere na kuthithia kana na gichonko ugeta still so much to do in the work of the church, we can't stop, we can't turn back. Wone kulingana na Populio akagita na kare araragia rogona ro rajama rogie Pope ukaro karatasi ne gatona na karatasi ne gatotano karatasi ne gatotantato irogona rogie mujumbe urango tarirerie Charles Ogondo were ore ikite na gotutiga kagita na kara muri jojo reikitu nara kuwa Karabok Homa Bay County tukwegoro na mwingi jo chumira jo mwingi sana karatasi ne kamugwanza kurerekana polisi ni batumirite utaramu bona ne gotigira ne bakugwata baraboragere mujumbe were kurira polisi ni bethirite bagitumira njira inene sana chegitaramu ire gwita forensic tools nikenda kugwata thoganirwa baraba kwerekana ne baboragirwe boragere mujumbe ojo ari kona kinyambi cha bamwe bathuganiria baba bare koti mona haria interecha JKIA ntuko ya igoro Inspector Police General Police Ndagrase Kanja ntuko ya igoro na rogera forensic analysis ya bundukire chiombera kuthura chikithirwo kiri umwe muthuganirwa ichi kuonania ati bunduki ezi mwe niyo yombera kwithirwa ikiratha mujumbe ojo kuringana na Kanja bunduki ijere Rite Falcon pistol na Sazlimas pistol ichombera kwithirwa chikiritwa nau kiri muchi jojo rugono rum okana na karatasi ne kamugwanja iu ichiongono imwe ukethirwa ugitakagira kiri ngatheti cietu mbitukire mbithirwa ngitakagira ngatheti ya The Daily Nation twithirwa tukionaga mantu inyajo uraja kethirwa jagikararu kirona na mutegeri inchokerete na ngatheti iu ya The Daily Nation. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM okaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nande no tume maoni jaku gokrokira email yeto eriani merutvcomplaintcenter@gmail.com kana toringere thimo gokrokira 0114 190 962 Meru TV chionere mwanya. Tokukara kire manto jagie Popo mutegeri wa Meru TV tokukara kire manto jagie Popo kire ngatheti ya The Standard ninyoga tagara ngatheti ya The Daily Nation kinyayo rogono noru roegie Popo o mwero naro ngatheti chio ijere kana chionde chiritariria manto jagie Popo zo mwero rokorokana no Popo ambere kuma ndegoro ya America garatasi ne gatwere gatothatu na kinyaga tona ngono chiegie Popo ojo o mwero garatasi ne kaukonde ikege Popo mwero narago kurekana ne kwethiritwo kuri na white smoke America is new pope after 2 days of voting ne ukatheti The Daily Nation igutwira white smoke America is new pope after 2 days of voting
Pope wetu tarangu erere kinkathitire the standard no the 267th Pope wa Roman Catholic Church na imo achiariri na ara ndegurune ya America na rito rya guchiarwa arito Robert Francis Prevost lakini rito rya arathurire rigutongereta Pope agethero agitwa Pope Leo nyuma ya kuthurwo kwa we ntuku ya igoro. Kurekana kwenda kumenya mantu nkuruku atonya ki website ya Vatican ukona uri achiarirwe na achiarirwe tariki 14 September 1955 kumaanisha na miaka 69 achiarirwe na Chicago Chicago na integro ya America aithwa batiri mwaka ne 1982 June tariki 19 neombera kwethirwa akegutho batiri nkuruki 2014 Pope Francis nethirwa akimwoya ngugi ta apostolic and administrator wa Diocese of Chiclayo na Peru. Nkuruki January 2023 January tariki 2023 nombere kwethirwa agitithwa nkathi na atwika cardinal ethirwa agitwa Cardinal Prevost no Pope Francis amuitithiri na ndi 2025 na nombere kwethirwa akithurwa ta Pope wa ndeguro yonde ko rono karona rura jama roegie Pope baruga the new pontiff karatasi ne gatuiri ukarona mbicha ya kiarairia ntu ntukwegoro karatasi ne gatatu no kaukegie rugono roegie kuthurwo go Pope mweru aja ukona bamwe ba sister bagikenera barero none reacts to white smoke from the chimney of the Sistine Chapel of the Vatican yesterday. Nane sister baraba kanisa ya Katoliki imbakona ni ukona mbicha bakenete sana aja bagwere tu nyuma yabo kuthura bakiona toi ya white ikuriki kuma nkoroki okethro ukiona gakinyaba mweba mabatire bagikenera manto jaja kou karatasi gatwiri tuthatu na tuna mutegeri ingono ciegie kuthurwo go Pope o mweru twiri tuthatu na tuna irugono rwegie kuthurwo go Pope o mweru naro kathiti tina manto maingi imanto jegie kuthurwo kou ngeta monka karatasi ne tukirekania na manto jara kathitine imanto jegie IEBC karatasi ne gatutano karatasi ne gatutano imanto jegie IEBC araruto hotoran kuthomere kinkathitine the standard rugono rwagie ruto kuthura mtu kumenyekana ta Erastus Edung Ethokon ukuma county Turkana kwa mukaririgite wa IEBC irugono karona karatasi ne kagwa tutano ntukwegoro ruto na arambera kwethirwa kirekeria rito riri nakuga athurete Erastus Edung Ethokon gutweka mukaririgite wa IEBC kirita mwemwe ire na miaka 6 nande Ethokon akomba kwethirwa rito riri kitwende ne abunge nene araba kethirwa bakiona kethira akamba kwethirwa agita na mbere na gutongeri na kujikia kanya kaura wari mukarigiti wa IEBC na mututigi wa Fula Chebukati kwa ukadro kionaga rugono rum kurerekana Erastus Edung Ethokon no miaka 48 kwa utemto mukoro kidogo mutegeri ugategera kirikatasi kwa watano ikatariritie mantu zauregi IEBC karatasi ne gatutantatu MP's aid driver communicated with his suspected killers kulingana na polisi baruga umukaria wa mujumbo rororagirwe amona ndereba wawe ibare na rwaria kaibara na eria na athuganirwa baraba kwiro iboragite mujumbo ojo polisi nande iba kwenda athuganirwa batano baraba gwati na bakugwanithanwa na gikukia mujumbo akasipul cha zongondo were bario security wawe na ndereba wawe bomba kuthura bagikwenda ine kwantu kuingithate kagita na karo chonkuni bokethro bogeti tunambere irugono karona karatasi ne kagwa tutandatu karatasi ne kamo gwanza irugono kuriro court backs lawyer demanding 1.4 billion from KBC pensioners kwena roya wethiretwe aketia rigo fee ya 1.4 na nande court itake kwenda kumwitekeria nyuma ya gusu nyomba ya ndikibantatu ya KBC mutegari jawu sasa yankathitine chetorukirwo narua kathitine the Daily Nation kathitine the Standard naru imanto da Pope akeza inge ina ante kono jachokera no tizo jori kathitine chigurira kathiti yaku okethera ukionaga rugono ro Pope history yonde yandiki martasi ni jama inge manto jegie Pope o mwero ura twino woni nkethera angechokagira na mugeni wetu antuko twithiro tukimenyaga mantu ura jakari
Je, unatafuta elimu bora yenye ujuzi wa kipekee? Karibu Embu College, chuo kinachoongoza katika taaluma mbalimbali. Tunasajili wanafunzi waliopata C kufanya diploma, D kufanya certificate na waliopata D minor na E kufanya artisan courses. Jisajili leo ili upate kufanya courses zifuatazo: School of Accounting and Business, School of Engineering, School of ICT and Computer Science, School of Education, School of Cosmetology, Caregiver Training, Driving courses na zinginezo. Wanafunzi wetu wamekubalika kufanya mtihani wa NEC, SIDAC na ule wa NITA. Tunajivunia vilabu na jamii za wanafunzi zenye msisimko na zinazosaidia kukuza vipaji vyako, uongozi na mtandao wa marafiki wa maisha. Wahitimu wetu ni vinara katika sekta mbalimbali, wakiongoza na kuleta mabadiliko makubwa. Kwa maelezo zaidi, piga simu kupitia 0721 152 709 au 0741 871 257. Au tembelea website yetu ili uweze kujiunga nasi. Embu College, skills to go places. At Lifecare Hospitals Meru, we believe in excellence, compassion, and innovation. We are not just a healthcare provider, we are a seasoned system for healthcare solutions, transforming lives across Kenya and beyond. Our state-of-the-art critical care unit is designed to deliver life-saving care, equipped with cutting-edge technology